Nah. Sane mangkin laturang pamilet nomor undi kali inggih durusan. Om Swastiastu. Sane mangkin titiang jadi mesatwa sane memuda i siap selem. Kakrista i siap selem ngelak panah papitu. Panakne ane paling terike tu sing ngelak bulu madan i ulagan. Sebilang wai i siap selem ngajak panak-panakne ngalih amah-amahan uli semeng kanti kepetek. Sedek dina anu i siap selem ngajak panak-panakne ngalih amah-amahan kanti selak pangkuk. Nyoreang bekere bulir saget langit petang dedat. Seko besek panak
ulagan. Baik ulagan. Jadi akan kalah ini begitu. Bisa panikan saya di Medaya. Akan pusing saya amak ke imen kuo. Orang iban saya dulu ceni. Dan saya cekik. Dengan belik pasane pahit. Orang ya imen kuo ubuh saya. Apakah dikelihat yang sumber saya ubuh dulu. Yang keberang masa ibadah. Aleh meme. Jadi, Ben langsung siap langsung ke bak. Apa tuh ulang siap selam? Duseng ada di nyautin. Apa tuh ulang siap selam? Duseng masih ada di nyautin. Apa tuh bekas swab? Siap selam? Duseng masih ada di nyautin. Siap selam artinya mau pulas nih ada panak-panak nih. Jadi mau kalamat. Mai. Kagak panak-panak nih nelokin siap selam. Sangat di dekatnya itu tuah nui ulangan dogen pada di. Badah. Dong ulang-ulang bawa kene. Dong yo tuh kalau mau kebar ada panak-panak nih. Keto mengkuo. Miau miau nami. Kawan jadi toge mami. Itu bener-bener nih. Dinga aku kok keto kene ulagan. Lantas ulagan ngomong kok kene. Jaro. Ampunan tiang tambah makin. Tiang karyane. Ben tiangnya amci. Belentor pae. Ubuhen dia tiang dumun. Pangkani tiang kalihan. Sina jero lakan akehan boleh daging. Di ngahal keto imeng kuo nyak nutin pagidehnya ulagan. Ulagan lantas wadina buonga sebilang wai bangang sije jagung muat kacang-kacangan. Galesan sakwo mangke ulagan sampun buah bulu. Imeng kuo ajak panak-panakne sampun ngai baso kagona ngolah bene ulagan. Tapi no ulagan kemen kuo. Ulagan! Jadi semua kelek bertambah jadi. Itu penting. Masa diulagan? Jaro. Nggih, mangke namun dados sampah tiang. Nanging yen jero pangdut benyanang den tiange kapurin de tiang ping telu. Bas lega atene imeng kuo. Nya yen mutin bagi deh ulagan. Bilang apa gede? Ketipar. Ulagan bisa mau kembar. Marah cepok. Ketipar. Ulagan bisa mau kembar. Marah peno. Nah, bembok kene. Tinggal lama. Bembok kenang nih. Mengkuo. Ketipar. Ulagan bisa mau kembar. Langsung mau kembar nambung. Ulagan kedua batu nih. Tepok kok iman gua. Jelek tadi imen gua, Cina nemu sengsara. Yang iragon sekali isiap selok. Sane sayang, sane jemot rumah piata gak nemu rahayu. Sekali nikah yang iragon hidup di bumi, mangga saling asa, saling ase, saling asuh, mangga sami nemu bagiolan rahayu. Aye, mengkuo ngai baso raja, siap selok demen melali. Irago agak mengejar kelestarian bahasa Bali. Oh, santi. Ôi, buông đấy, vừa dưới thì buông đấy.